Merhaba arkadaşlar. Hristo abimle beraberiz. Kendisinde Bulgaristan'a özel bir tür olan palamar güvercinleri var. Şimdi bu videoda bu güvercinleri görmeye gideceğiz. Onları tanımaya çalışacağız. Onlar hakkında bilgiler alacağız. Bu güvercinlerin adı Palamarsa köyünden geliyor ve yaygın olarak Popovo, Biala, Razgrad, Targoiște bölgelerinde görülmekteler. Hazırsanız bu güvercinleri keşfe çıkıyoruz. Palamarski Galabi. Güvercinler diğer türlerden tamamen farklı bir şekilde şarkı söyleyebiliyor. Derin, boğuk ve uzun süren ses tonlarıyla adeta bir enstrüman gibi ötüyorlar. Bu özellik onları Bulgaristan'daki en değerli güvercin ırklarından biri haline getiriyor. Tamam, наред всички искам да го разпие. Чуят хората. Това е млад мъжкар. Ами брат Христо, от колко време се занимава с гълъби? Как започна интересът ти към тях? Още от малък се занимавам с гълъби. Имам прекъсвания, 2-3 пъти имам прекъсвания, но като цяло това си ми голям мерак и като хоби и си ги гледам постоянно, дето се казва. Какво представляват паламарските гълъби? Кое е най-интересното или уникалното при тях? Най-интересното при тях е гласовете. Дебели гласове. Пеят, връщат назаде. Очите, човката. До известна степен има малко и в качула да е по-добре, опашки. Това е като цяло, но най-вече гласовете. Добре, благодаря ти на тебе. Yaz благодаря. Palamar güvercinleri böyle arkadaşlar. Bunlar Bulgaristan'a özgün bir tür. Size onları göstermeye çalıştık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Dediğimiz gibi ilgilenenler varsa açıklamada telefon numarasından Hristo abiye ulaşabilir.